ngiyahamba nayi OOTD. Kusasekuseni guys, so ivoice yami nje inje angazi nami Nkosi yami. Ifike i-Uber ingiyisaphi, ingiyisa e-train station. Ifike i-train ngigibele ngihambe. Awu cha, i-train sekuyagcwala we guys. Kade ngimile bengingahleli phansi bengintanta emoyeni yabo lokupintsheka iy'nyawo zingathinti phansi untanta emoyeni. Bengikanjalo ke mina ngikuxoxela. Nkosi yami ngikhumbule shame isalon yami but busy operator. Then ngavula nami bengiba-check nje kwikhamera ukuthi kusa right kodwa ngile kwanhliziyo ngisi. Mina kufike kuqala ke ngikhanyise ngifutha ukuthi kunuke kamnandi ngiqoqe ngilungiselela ama-client azofika namhlanje. Le room spray le ngayithenga at home avini wamnandi guys, screenshot na uhamba uyithenga uyifuthe nasendlini yakho, nami ngiyayifutha endlini yami but ngithenga enye i-flavor. Ngi-check-ke la sirecorda khona ama-client ukuthi yonke into irekhodiwe yinamba, ngi-update izinto kumele ngi-update nje ngi-check ukuze yonke into izobuyela esimeni, and then kufika u-anti azosihuvela phansi susele ihephisi nami ngiqale ngiqinise ihephisi after iclient ambishile ukuthi isebenzisa which color. Lifike iclient lami siqale-ke ukwenza inwele. Onolwazi lo ukuthi ubenzani angimazi efonini yami. So njalo uma bengifika emsebenzini ngiyashintsha icoso ngisengigqokile ngifaka ama-Crocs because ama-Crocs are very comfortable. Angikwazi nje mina ukulwa ngamateku noma ngiloye ngopha qingivele ngizwe ngazuthi inyawo zami angazi ngingayikhipha ngiyigonathi ngoba nje kusuke sekubuhlungu, but ama-Crocs enza ukuthi inyawo zingabi buhlungu because usuke simile isikhathi eside. Bese siqedile-ke la ukwenza i-sweet and sour. Abanye bathi sweet and sour, abanye bathi fulani braids. Wena ubiza ngani le hairstyle le? So iclient yami bethe cha ngishuthe phandle, and then ngathi okay asambe soshutha phandle khona sizobona ukuthi zikanjani. Sashutha saqeda and then ngaqoqa-ke. I-Mostyn guys nokungibuza ukuthi apha ama-price akho uthathe number uyisave mase ucheck i-WhatsApp catalog wonke ama-price ayafana because you can't say imalini ama-braids. Ma-braids maphi which size which length yabo, but mangabe ucheck-a ku-WhatsApp catalog uzothola yonke information oyidingayo, and then you can send a WhatsApp message sizokuphendula futhi sikutshele kahle ukuthi into yakho imalini. Ngidle nami ngilale ngiqhophotheke because bese ngikhathele, and then client la ayanda belenza ney'nzipho libe lenza nayi-sweet and sour, and then unolwazi ubenza i-French kelp boho braids. Biyinhle le hairstyle guys siyenzile ngoDecember, nami ngiyayihalela kodwa ushame amandla okuhlala phansi angenawo shame. And then ngisize kancane u-Ayanda before kufike unganami nombuso ezongilanda emsebenzini because khona lade kumele siye khona, wafika wasalinda kancane nje and then sahamba because besibalekela ne-traffic. Ave ngimthanda guys umnganami, so nje sengiyamdrivisa ngenkani mayisesethekwini driver yena masisegoli driver mina, but la ayiphela live vlog yami namhlanje. Thank you for watching, bye. Ngizobona kwi-vlog elandelayo.